wavuga ko uzi filime nyinshi utazi Girls Must Be Crazy mu 1980. Iyi ni imwe muri filime umuntu atatinya kuvuga ko ari iy'ibihe byose. Iyi filime yamenyekanye mu Rwanda ubwo yasobanurwaga na Yanga. Benshi bayimenye ku izina rya Sagatwa ariko amazina yayo ni Girls Must Be Crazy. Iyi filime agaragaramo umugabo wambaye ubusa, uriya mugabo ufite mu ntoki ugiye gusobanukirwa. Amazina ye nyakuri ni Sotoma, yavutse mu gihugu cya Namibia ubwoko bw'Abasan, avuka tariki 16 z'ukwezi kwa 12 1944. Nubwo Toma ubwe igihugu gihita atazi igihe yavukiye, akaba yaravukiye mu gace kitwa Songwe. Uyu mugabo akaba yarabayeho mu buzima bwa gihinzi abandi basanga ubutaka bose buboneka muri Afurika. Toma yamenyekanye mu buryo butunguranye kandi budasanzwe. Mu 1980 umudirector witwa Jamie yamugize umukinnyi nyamukuru muri Girls Must Be Crazy, aho yakinaga yitwa Arahari Bushman. Aha iyi filime yavugaga ihungabana ryatewe n'icupa rya Coca-Cola nk'ubwoko nyuma yabarizwagamo. Imikinire y'uyu mugabo yakuruye benshi hirya no hino ku isi, bituma iyi filime yamamara ku migabane yose. Uyu mugabo byamugize icyamamare, agaragara muri Girls Must Be Crazy igice cya 2 ndetse no mu zindi filime zirimo Crazy Safari, Crazy Hong Kong na The Girls Must Be Funny in China. Abanyanamibia bagenzi be bamwitaga umugabo w'icyamamare kuruta abandi muri Namibia. Nubwo uyu mugabo yari amaze kubikimenya bose ku isi hose, nyuma yo kugaragara muri sinema zigiye zitandukanye, yahisemo kwisubira iwabo asubira guhiga kwibera mu buzima buciriritse. N'ubundi yamenyekanye tariki 5 z'ukwa 7 umwaka w'2003, aha Toma yitabye Imana azize igituntu imyaka 59. Bivugwa ko yari amaze gutaha kimwe anavuye guhiga. Na n'uyu munsi muri uyu mugabo iri mu zibabaje kandi zitangaje zirangwamo ubutwari budasanzwe. Aho uzagera hose uzigere wisumbukuruza, wibagirwa aho wavuye, wibagirwe b'abavandimwe bawe, ya miryango yawe, za nshuti zawe, b'abandi bose babaye mu buzima buciye bugufi.